Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kini memuji rikaring Allah subhanahu wa ta'ala. Sabak nasari inyaki kesempatan umuruk malak diri siagang ati macinu. Salamat mappasalama tiaki takkalupa assalawari nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tawakkalaki rikaring Allah subhanahu wa ta'ala si tojin-tojinna tappa. Nateyaki matei kecuali keadaan Islam. Inakke Ummul Nurul Syuhada Baturi Bantaing judulu nakweranganga yami antu mappatappa ri kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tappa mange ri kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nia tahu nakanaya lapabattu wassele antantumi nangaina napunna nangaimo amallakimi di jama-jamanna napunna pemarimi palamun-lamun anjari pemari magaji kamatonji punna anjari pagawe anjari pengusaha sing eruki di jama-jamanna nia usili malak diri ngase maka ruanna Islam na angkanaya Allah subhanahu wa ta'ala rikittakna wa ma umiru illa liya'budu Allahu muhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuna zakata wa zalikat dinul qayyimah. Tena antu nani parentai anyamba ri karaeng Allah subhanahu wa ta'ala ri rurungki ikkelasakna atinna samata-mata anjalankan agama siagang anlaksanakan sambayang siagang anunaikan zakat minjo-minjo agama lurusu maka talluna lak busuki ripakare sannanna nane pisaka nania sipa ihsanu ilalang Allah ta'ala rikittakna angkana anta buda Allahu kanaka tarahu fa illam takun tarahu finnahu yaraka sembai kareng Allah ta'ala kama nucini napunna nakalle nucini yakin ko rimak nasanna nacini ko kareng Allah subhanahu wa ta'ala nakana nak bita utlubul ilma minal mahdi ilal had tutuki pangisenganta ri pakaramulanna ri wattunta cakdi-cakdi sanggenna mange ri liang kuburuka mannamamo bateta usaha nia ilalang pakkaresota akboya nikanaya ilalang limanna kareng Allah subhanahu wa ta'ala ikatte singkammaya rupa tau usahaki si tojen-tojenna siagang at-tawakkalaki mange ri kareng Allah subhanahu wa ta'ala si tojen-tojenna tappa maka limanna usaha pakkaresoi nini pasaunengi mange ri kareng Allah subhanahu wa ta'ala a usahaki menuru pakkulleta nakin matappa at-tawakkala mange ri kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Islam saking nalaccu pak maina akkaresoki rajengi na caradde jama-jamanna iyami anjo kammaya ni parallua nani pinawaya ilalang nagarata siagang anggapai cita-cita tumapparentata injo-minjo naskalontara judulu mapatappa mange ri kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Inakke Ummul Nurul Syuhada mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.